so betoa akwan so afa se MPP fo so asi asuku adan edu na se bia o manwie numu a esa ne se yede enhyehyeye na eye adwumenti no NPP o se NDC o se CPP o se gumuo ababi obeba betena so bia no behwe se sa adan na yesi ya yensi anwie suku adan no ye beba betoa so eno na civil society organizations no bo ho dawura eno nti omo na nado danko akufo adukodi ahyiam ewo ho na his excellency na nado danko akufo ado de to manimu ya no wo chem se eye pa se ne omu kirechire mu no yenya plan obi a oni plan bia no na bra bonya papa se wo bobra na wanya bibia nsi wani so a na chese wo no unnim baabi kura wo ko eno nti sani ya civil society organizations ne ka so yenya plan bi ye betimi dia ya enhyehyeye ene party bia ba onim se plan da ho ase wusi dan no sample se plan da ho na wusi du lento na mesi ni no kwa de oba no onim se dan no se ni yesi no ento beba beto aso saa na nado dan kwa kufa do se eye pi ne manifesto no hia pa chan wo mo plan na wo mo ka no esanse ye ka se free SHS a abai eyo no na nado dan kwa kufa do ne MPP amanyokuo no ena free wo mo tirimu ba ya wo mo twode to wo sabre no o mo hwa ho hia Ghana fo efamu ena o mo de tintim sa manifesto a wo mo de free SHS ni shemu nanso so ye se ye plan ena ye kwa plan ne so de a enka bi mpo na free SHS no enka embedom o man Ghana eno nti manifesto ne de be ye dene sa aya ti fo beja tum se ye kwa plan MPP fo beja tum se ye kwa plan CPP fo beja tum se ye kwa plan wo so no de ohunu ni se ebeboa na mom manifesto ne de eye de amanfo ne famu emprempren anase etebia oman ni wo mu ne ye gina so de tintim manifesto eno nti ono na nado dan kwa kufu ado de ahunu ni se manifesto no hu ewo mfaso pi chain plan eye civil society organizations no edi hu komo no. And I have to congratulate all of you on this departure from what we had in the past. And that today a plan or a framework will set targets which can guide all of us going forward and which can guide us even in the shaping of our manifesto, but which recognizes the importance of the manifesto in the governance of the nation, because that is the contract between the parties and the people of Ghana. And I think the thinking of people who say that we should put manifestos aside and subscribe to land, that is assuming that everybody thinks the same. And there's an arrogance in that way of looking at the country and its future, which I've always found very difficult to swallow, that we should put aside manifestos. They are the product of social engagements. Not everybody will, for instance, would have thought that this free senior high school matter was a priority for the country. There's still people who question it. Nipa Putin nkan ayo chiman PSA His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo so no de plan bia nya ne plan manifesto na we hia de ben plan kia de plan e na plan B na ne se ka free SHS ka ne plan nke bi enim kene enkwada be bra tempente nkwa yakoton ayi twa boss munua ma obi trunk mu ntade na nsa ne de akọ free SHS ade nsa ne de akọ SHS so ne free ba yi nyana nkofu ekwa de plan ya na do akire na jonso betimi akire wadwen plan or manifesto 0533898915 Facebook so ya dem fili gadochi yankopiem ewo man Ghana mra shebedwam na enai na interior minister amania so afo di monyamfo Henry Kote afesu afo no so enehwe ekuro nketo adantamu empuntu nsam so onibonyamfo Martin ejemesa kosa afesu afo hwensa ase ne obade ne paso onibonyamfo Samuel Abu Jenapo enkofo ba ku mienu miensa 3 nanka yo masade so omupie mu mrahye bedwam na ye totototo wo ma no ensemfo ma ku miensa bi na nse yase ana ye tonman ne sase ena de ade a ena wei na wei daha anu ntinu komo pe ho ensembisa bi abusa ya chese ye ne wo mu akontiase apam wo parliament fo ene wo mu ministers ya akontiase apam se da se ye hia mu no magisu koli ene ya te ho no te wo ne minority fo te wo majority fo te wo kode Nicodemus ri oyi na de yi de wo tena si ye de oprapra ne to oprapra wo mu sisi wo no ya se wo mu beba hwan
Wamambo Chavecho. Wama to pia fair Jai Minister seeding Kruma for Wamnambro Motrum Mansi ho. And on am so am I as a majority. Wamon penny for sorry a dom Cassiano half a moon. Wama sorry to them so. As one for me and say your man Babra Shebe Jamunambe Yinsem for Bakum Yanumian Sabiano. A Juman be natures a do woman kind. One who cabinet Juma be natures I crest crossing at church a woman more. And into almost rapa majority naka say your majority leader and was so where your mom fanche where the woman fanche crass a BB says ye say a pass interior minister wama a lands minister amba local government minister decentralization and rural development on also swama and to amo pacho nani a majority of them woman who see ya pet. Mnashebe Jania wajinam de madisha one more tamale central but so. Ayo ni monyamfo Ibrahim Muntala Muhammad the sorry train no was a dia. Ebani send ye timi ton safra aswafo mako miensa. Enye sebe dani duane ye bo mu pitiri so omumro. Ye di kan hye to what dada se na due. Omu beba mnashebe jam ye omu konsan nyina na egu manim ya chese. Me bom pempen so mbeba na matoama wo mu atoama no mayi ya no. Adenti na wo mamba ene ye jai enya asem kuma Muntala se ye nya no. Adan ya wo se Omeya yetimi ni parliament dwumadie no yen hyehyɛ nti akoba se ye pe minister no abeyi nsɛmfo bia no na wato pia fa gyan na wama na watini baby so oye cabinet hwan a ebe ha dwene wato ani nsɛm so bio ya no obama ne achem se empo no nsɛmfo a wɔn di yi wɔn ho ano die nti ɔmamba no wɔka majority leader play fa se eni kwan so oyiyi ne ho ano esan se we di akye na gyina ho steam enya dia wo yiyi ho anu bia eyeye ye no waka dada wagikoli wonim se wo bekọ baabi a ka wo beka so da we dia mamfa nhye wagi atum so baba ne sen ena asoafo mako miensa nyina da amba wo se parliament dwumadie no empanifo bia wo mrahye badwam ne asoafo bi hu ne se yagoro enu nti agoro bi ena wo mu die ne ba ne sanso a emboa. An urgent question ceases to be urgent any longer. This is the second week, and I've seen that many colleagues of mine also filed urgent questions. And these are the excuses they are given to us. For me, it makes the argument stronger that we need to be working towards insulating the legislative arm from the grip of the executive arm, because some of the ministers are also members of parliament. So in performing this duality of responsibility, which one do they take import? So leader, that reason is untenable, and I think that this should be the last time we should experience that, at least in this parliament. It simply doesn't make sense. They have deputies, and I shudder to think that the deputies are not attending the same program when they are well aware that there are questions they are supposed to answer. Look, since Tuesday, we have these urgent questions on the other paper since Tuesday, and we've never had the opportunity to ask. So if someone death was to be prevented as a result of the questions we asked, by now the person would have been buried and the funeral announcement and performance would have been done. I don't think that this is a very tangible excuse to give. They need to take this house serious. Nipa tini kai wanona yabra shebe dwania wajinam de madisha one more tamale central batu peswa so. Onimonyamfo Ibrahim Muntala Muhammad na enwa kire ena piamu a wagana emra shebe dwam na bedi a kire wotoso mienu. Second deputy speaker onimonyamfo Andrew amwakwasi amanso kire se asem ha asem bone de ya kan pensa asem we de bone asem panso ya kan se ya papa enu nti wonsuro bia wobeka se ade a aswafo miensa na ye no eye niamo ho nsem enu nti wo ka de a kire wo mpanifo ne se ade ne ya hyehye yen hyehye e ba ne sen ene ye de mo atotworo pon so se dadua mu beba na maba be yi nsemfo bia no na mantimi amba mambo bia amane na mpanifo nyina da esisi wo twen wo se enye suban papa ne nti wo ka ne plain a kire aswafo ne se omusuban no enye omunsesa no. Please, let's do well to let the ministers respond to Parliament. It's very, very important. And I'm making this appeal to the reps, especially the government reps. It is your duty to make sure any minister who is destined to come and respond to any question come. So before
a minister is programmed to come and answer or respond to any member, at least it's incumbent on the reps to make sure the ministers are well informed before we even program them. Because it's not nice that we program a minister to come and answer questions. Meanwhile, the minister may be having something else doing. So it doesn't make sense. We program him, the minister is somewhere doing something else. I'm not saying what he's doing is not important. But once we program the minister, there should be that correlation that the minister will surely make time to come and respond to members. Other than that, it's a bit problematic. Jem Trenya Yelu Ewa Ghana Yamna Shebe Jem. Onimonyamfo Andrew Amwako Esiama ena wotraining kano. Yampem so yegu so aginam ewa ha sei kira wadwen o democracy nkofo na kira madwen ye bobon ne na ma won so kira wadwen 0533898915 Facebook nso ani YouTube ye dem fili gadochi na yanku yanim ye boawura matiasima amanyosem kakra yendi amanyosem nkomo Fitch Solutions for akwakoye enhwehwemu aba na wamu survey no wamu kiremu a sese omaya yatumi enyo matete apansam se ko ntebe oma na wiawie se amwakoni yadu enamosoma nkwafo obobena enkwafo tempenten kwa bopempen enkwafo tia hasuo ahomachi ko sori ko adwaso ekoton ade se de be ko ne brazil ni o 2cd ekosuade makowa ha ya ton bi pen kosuade mako wurampo we you wa ha o ya ton house bi keni mentals ubeton ton ubewie no na hwe wala Chini unsem enti kwafo ya shepa wa krom ha adwadifo no so to o mani hwa ha na nhwa ni wo muso so ato o mobuom etu beko na anwa bo ekosoro emo bo ekosoro adan o msi o cedi ne dollar no sani a ekon mo nche oh dollar na bu cedi ama cedi ehim ne pa se shepo so flag chesan samwa adwadifo ma no beka cho ahome tekere se emo pa bia na to de tete Ghana say ya tumu so ya ntumu nkwada ntumu o ebum tete no bekọ na yesi aye 100 uyamu jobram ka wuso koton ade mpu na ka wunya mfa so pim bia ka wo to ankanya ya ana bosom ya katua de ya tumu mpu ankanya yo he de da na da eda ha enu nti kwabrani yi sika asa de wo twe ne huni mu nwi no ene ho pa hyehye no ankasa na eno na wo monam so we nya no monam so o ya wudi busabusai NDC ni MPP ho na abeto abama no NDC ni MPP ho na abeto abama no abusua Fitch Solutions for ye wo mhwehwemu nyina da wie no kire se Ghana force wo mabre New Patriotic Party MPP amanyoko no enu nti afempinu ni adro na abato no won beto ni bum kokromoti bekwa kwadi ahim krata so tam na won beto diama National Democratic Congress na Fitch Solutions for wono mhwehwemu ibeda adwa pe ene ensamtwofo toche kasamafo edema Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ne campaign team no Owura Dennis Miracle Sabuwaje and wadi tuja no nsu kirem so ade Fitch Solutions for said 2024 abato no NDC for ne bewini oso onipa de obeka na nso de Nyankopon beka na ye nokre enu nto omo MPP fo no omo ye de ombeye bia se 2024 abato no wo mu bedi nkunim enu nti omo ntiatie nyampo omo tungu baabi emfo maso tintintin twentiatie Fitch Solutions fo kekeka no encho die Dabi omo MPP fo mo mpene so ene ye Dennis Miracle Sabuwaje etwa ne nsam so bioya no ochemse ye kasai wo mo wo soro ho no de region ene ye nyansam kuma wo mo bonto ade mu odin papa wo mo nim yie se Ghana fo beti o masama supem na pusane se na se economy ena atitia pansami papa ehwe agu okonkonte si trog so egu anwam so de ne tase no ya bebre nti mo sesen economy no so ono ode Miracle Abuaje ne se ehena waso ono ye wonwani na akato na abrone akwakoto aba na nado dankwa kufu ada ne kane mpo no na inflation ya mabuagina 54% ohanche chemu aduonum nan ene ye kase atia ba hwi ohanche chemu aduonum yensa enu nti 5 month ya kai na nado obesho bibi
As we speak, we are in the 5 Northern Regions campaign. Until we get to the polls and we get to the ballot on 7th of December, we believe that we have a responsibility to ensure that the Ghanaian voter has a reason to vote for us. That's what we are doing. Our job is to ensure that we manage economy and all of its related issues in a way and manner that will be quite satisfactory to the people of Ghana. At least when they get to the poll and they have to make a decision, they can run some proper comparative analysis between us and the opponent and make the choice. There are about 4 to 5 months to elections. We are working at it. You can see a lot of improvement as compared to about 8 or 9 months ago. Today, inflation is around 23. It used to be about 54%, and that clearly tells you that there is some work being put into it. And every day, government's responsibility is to turn things around and make sure that we see progress, in the lives of the Nipa Nkai Dr. Alhaji Mahamudu Bamiani ntu abokuo no wano na ye kasamafo eda no. Owura Dennis Miracle Saboaje na Fitch Solutions for wonom ehwehwe mu omakwa akoye ne prediction sani omo kase 2024 abato bekwa ebekwa NDC for na mom NDC MPP for bedi ntwo no. Ene asa MPP for de wo man declare NDC ntie ko NDC for nso. Enkita odi abafote de National Democratic Congress aye onibonyamfo Owura Sami Jemfi lawyer no ni ebopi ni se wedi atadwufo wa matido ehwehwemu ni kira se NDC fo kwaduo maduru ho akasa 2024 December 7 ni bedu pepepe epe yase mawi ni Fitch Solutions fo na eka na mo sese no so sani omo ka ne de asem ni mu ode pa nenso no enwurawura NDC fo trimu da biara da mbebo amama tuom se papa enfo mutimba tototo mu kwa ho nka se na fechefo kura omo ayi no omo report ne che se NDC fo na bewi ni ntene ya lelase o anya ne anya campaign wo hwe wo ma declare nanso Ghana fo madwentimi sisa brebia enti aka sei asem yo mate na supam nanso wo mbekɔso abom nto abom dondon se Ghana fo bete wo mo nka na 2024 abato no ayenkunimdie no se ene Ghana fo bro Sami Jemfi kire se Ghana fo won twetwede e wo sere yi so ye bede enyoma bo aye dendenden wensen dokompo ye se wakonodie nyina ntimi ni ye tue yakonodie nyina da esase akonodie nyina abo aye den wa penchefua untimi ntobi enwe ma wokra ma ho wa pemreke enemreke bo enyansem kumanti akonodie no ye tua no enti NDC fo obabam no ma be yensa kyeraye enu nti fechefo wonom report ro mo de aba o matede nenso campaign ni de omugiram pampe. We will not be complacent. We will not be excited about any poll or prediction, however credible or refreshing that poll may be. Clearly, the forecast by State Solutions and the Economic Intelligence Unit is a refreshing and encouraging prediction. That is how we are taking it. The real job is on the ground, and we are not going to allow this to go ahead and get complacent at all, because we know that winning 2024 is a Herculean task, and we need to lead. We need to do all it takes, leaving no stone unturned, to win, and not just win, but win resoundingly. And the reason why we have adopted this is because necessity is laid on us as a political party to rescue our beloved country from the clutches of the corrupt, the pathetic, message-making wrecking, the Kufuor-Adobawumia NPP jam. And we cannot afford fail. We cannot afford to fall down. Wutini kan wano ana yankita udi abafote National Communications Officer the National Democratic Congress NDC amanyokono Owura Sami Jemfi ma yatinsim ewa achem ofuansa ide bia batro peso ne soe na ofuansa ide bia batro peso so NDC amanyokono ne yagusu ejina ya ka so mu kire se hono mo honnwokra ofuansa ide bi udampoa NDC fo di wo muti pempem we chia we ya we se kyerema mensen we chia we ya na we atwe we chia we ya o se am kyere NDC fo na ho baba mi chia wo budi baba mi chia budi tino empanifo a wakonsuansi ni mu kyere se dabi ya se pani tina fie ma nkwadare nanka ye bu nankarefo a pani ni yanka so na pani di wanwe bi ye do be ka ho san se pani di otifie a usiesie bibia ma bibia ya kama enu nti party ni mu mpanifo ayo wo madwense o wo mmehwe siesie ntokwa bia e wo party ni mo se ne be ya akato na bro ni akwakwatu abai
obia bayi ni yamaye campaign atai NDC amanyekuo no akire enu ntia ne andra da won mu friends amtrofo nhia mu ahenkan kase bokopie mu ho bia na chese press conference no dendin mu odenden ankasa Joshua asubi bedu enanu ada no presen ko bekom na hye bedwam ewo ofansa ide bi abato mpeso no so NDC amanyekuo ni di mu nanso antentama ama no enti oni owura ba ko na ko yeja ono akwa fam no owura no a ya ka sei ewoye parliamentary candidate no owini ye no wose wono no oni nipa no owini ko gina ye nti se onim se ne hom na sepo bio wono a wanwini wose wono Joshua yi wanwini na ko peso ko MPB enso afuasefo ayere bi wo ma nto aba no amfa ma no no wate ne ho ase na prime minister ni mu ono ntokwa nketenkete bi bai anu nti ono na wanwini no ena ja ne party mpanifo ni bia ya se dabi amisa ya to aba no mentimi ho ase bi ahye da sore obi anim ti no mumia keka ya humbom no nuado de onuado ye ne ogro ho cheche ho ubehu na odaba ma no so ni ade wo 6 feet enipa ya nsa hwenti wom keka kom humbom owura Joshua bedu kiremu a wom frɛ meeting no a parliamentary candidate no ye to aba no owini ye no ala tampata point ubedu kwadu point waso wo ma na ya wabwa na ya timi ahwe ni asiesie ya ho ntam entokwa bia na asiesie no a wo parliamentary candidate na wo kom na hyebedwam ahwanso honimanyafo kwadwo ponkroma na wo papa we so obi anim se kwadwo ponkroma de ni mu aden ankasa enti se NDC former mani anya de no momom emo sha se so mo kontokwa ebe yira ma wo mu ahwa ma hyebedwam horo mani behu kena na nso mo na nduru hwanu nti ono Joshua na wanwini no se wo a wo ni parliamentary candidate bra woso wo ma afei chairman ya wo constituency ni mu so abona matuo papa se sebe patu a wo betuo ene papa ono so se da bi wanye enti ya fra meeting no atwa fechi wa kire din obi ama eno no ma fra samtwofo nhia mu a wono Joshua ye bedu no kire se we the national fombre mu o ena sa animguasia bebo ofuanse ayire bi na ebo ofuanse ayire bi a ebe hwehwe NDC party wa mu office wo na sania obejinja momani so na animguasia no kura ampo no wanhwa ne mposo be ne ya enu nti no wosre animguasia beba yo se animguasia so fata okani o enu nti mpanifo embrambe kan bi we can one meeting at Tosumiansa or my friend Yamabano, and so Nina, no, Yabano, parliamentary candidate, no, and the constituency chairman, no more about. And here they are passing because NDC party na Dayakumaso. And the Penny4 Ebeya as Mujeba party near Nayakabu Maya campaign, Nankunu Dia Penny and Saka of Once Arabi, and no, and I measure national executive, the air can say of Once Arabi, and Tawantawaka Krawaha, also mobile. And then Yeshia Muahanka, your national chairman, and Ye Babishia, and Kaya Speto, Tomo Beba. Aka some no man free. The AT and is a constituency chairman and a regional chairman, Afrey and national chairman say meeting now. Meanwhile, Yen and I or her yeti. It is a national for no at Yanka. Of once I be Yen and I, ya willing, ya pese as Munjeba party in the Muntia train, so Mobeba no Mabeka party nabo. Nipa wutin kan wano wakwajina ebiso ko bekom na hyebedwam NDC abanyokuo ni din mu ofuanse ayire bia ba trompe so so adehia nto ama delegate for anto aba na ama no owura Joshua asubin bedu na press conference na sia na kane owura no so eka constituency executives ne ho kane kura no sanso yetitina ni ewo constituency ni mu owura justice anakwa ono nso di tudwa no wochem se entokwa ne menteme ho ase ehwene bona ekoso NDC amanyokuo ni mu ewo force ayire bi no enye fine tese adu nketia we di January bramu ma wo mu Obiaba because we share constituency ni ma emu acheche bibiri enkwase bibiri wom omunya ya to ensa afre omo maba but ene ye ba ye ama all because of say constituency chairman and regional chairman ka omo ho abom say PC ni henti no ma program enkoso the constituency chairman ono so okom
ye the party ansa say ye hwe party power enti yesu ayen so kire mpanifo say ye be ye dwumadi no ma dwumadi na wie ni pay make sure say NDC beba power enti no dwumadi we dwumadi a senka ye nyina kan ho bom na meeting no eti but constituency chairman say oni ha enti ma program na so e ma regional chairman so afo so ma en ye ba be we see time na ha enti ye sre ye NDC mpanifo ye honorable Johnson Aselu Nketia chairman ye sre 150 court any organizer ye honorable Sefiami and after so party for nyina omuntwo mani ehwe eye ofuase ayebi na party ni say ani awutie ye ni wono no ka constituency executives ni hu bi wo ofuase ayebi NDC kane no no kura ya ye chairman edema ofuase ayebi constituency NDC fo awura Justice Anakwa eni wa kire na mabunu don frefo ewo ofuase ayebi abatro mpesoro so NDC fo so afamu ene owura Kwame Amoanso aditudwa wosimpanifo ne nsem o maka nya no nso di BP so NDC party executives no so mambo monsira bam na wo mamba metene tamfiri wo no mansiasi o montam na kwabase de bia bekọ meeting so traffic obi ama ye bekọ meeting kwofo bebọ mto pampers ne be boatena fie dia ene na 2024 no ombekọ na nimguasiem na ba fie animguasiem ebia bedie ni mu aye ne papa enti yesuso no ye kondo se ye be NDC aduma ba bebia adum pempenso de ya me ni amre ni ansori as a youth party man in fact enyoma ekobone ye be srem penifo national and regional form penifo bi o ka be say omu ntwo mani se de nkomu ntwo mani aba be hwe achimansa na dei na obi self interest nti anti mi amaso eye ye nkonso si chairman and regional chairman abogu se obi ani grand so anu ye yan omu bi ate de ye nyina ye bai omu kasa omu boa ye nim adwen a de omu tirim a ni to omu de sans a meeting no ye be srem penifo say muncho mani be ha chimasa ni e bobo ni e brenso nti ene anu diskama ye de betuja ama obi at say e be srem penifo say o metwa mani hye achimasa ni pa kan wono anaya mabunu buabuafo ni obuabua e mabunu na no chenku ede ma NDC fo a wono mo ofo asayire bi abato mpeso aso owura Kwame Amoa ene ye te ne nka no ma ye ndi dwa ye wi ayatoa ensem no eso Jubilee Hospital say yade ne said ye sitie bia won be hwate ne te ade amawo enti obuon mo ne dibre bi ekura ne nti oso o mpeso obi abehu mi ntwom sansa hospital won e bi hye double life ko hwe nkofo yare dem wakwa no se ne be hwe asumasi no da ho no wanwe ne se ena asumasi na no gbegbegbegbre mon hwe yade na achi no stroke achi no obe complain stroke na achi no nti misra bia odibre bi nti peso ye do bekwa kwatu female ward ebi ko hode eno yan mo size yan ja awe bia ni hode ja yakwa yakwada female obi ode afa opa atwura ya ko emfa ya ho bo obu on dibre bia mu oduro se ne ekura ne ntino enya ayi bia sa no enya bedwam ne ohweme ye hwe ne yade ntino mesra wo sa no private rooms e wo hono mo a ne bo nso efu me kura me mia mani a metimi ada ho bi private room me se me yare na me na je se afu enu nti no obi a odibre bi nti ene ho no nko na ada ho na doctor ni aba wa be sho no okọ osho no okọ kama pharmacy ho no mo a doctor fie wi a obetwere wadura mo akwaje lab ho sabe osabiem odwunso mo agya nan mu sabe no me ka sabe obi se fia na sabe na de wagya nan na no ani twi sabe nti ya be check nya de wa lab nya check ebu ya de ebu on ma bibi ti se ulcer say ya nya moja mu hwehwemu osabia no na ya be hwehwe ampa se ulcer wo mu ana enti no lab ho nya fe ne ya be trotro kwa lab ho no mo oba ufa ya fu antenanta no ya no wa ko Jubilee Hospital nya sure kama enyinsa de ehu hia enti ensuo ya nwenwi ya ewiem nyunyu na nsenso ne ntoso wiem onyu kwofo obom chance dan so pa ene nadoa 8 inches ne 7 inches e bi ya adwuma bon chance dan so se kwenkwenti enso ne betia wie no na roofing sheet ni so atuatue na asha mesraw continental no Jubilee Hospital na ye hwo kama wa wie postnantal care no weyin ko mu akyerɛkyerɛ nyina yɛde bɛma wani yɛ akɔ eye clinic owura Jones wo ba fi wani nase ede wa famfidiam sɛ spɛse na yɛse yɛde ma yɛde bɛma sɛ aduro bi na yɛse odi gu so ɔmbɛhwa yɛ ne sa diabetes ne hypertension for clinic
ewo honomo sanso na dental clinic ese omohwe ne yie kama pa de ma ho canteen mu aduane e de pa ewo Jubilee Hospital afenso insurance apomdin si achiba ankrankra de ne aban de nyina da wonum eje Jubilee Pharmacy nso ka ho a wo motondro enti obuo no anadwo asuo mu na ne yade ka ho enti waduru asan ene atutu amerika important wa nya wo hu bi sada enya bo no nso no obi ato ne drugstore mu se twre pharmacy no matum se twre na so Jubilee dia na po awi ahomacho time bia wonum ewo ho ntia no ahye ne nso e de amame odabo abo kwantempo ne so Amanta Sam so ne so na behu Jubilee Hospital ne pharmacy for 0244 575799 0244575799 and 0241 784645 0241 784645 now only Jubilee Hospital for entry and come Akim State College one so say ya ka say admission kwaso enu nti wo betimi akọ na onsonso wakwa akosua de ene o pese wo ye courses ahodro HND diploma ene de keke ka ho a ni nyina top up na abesa ye 2-year top up programs ni nyina bi ewo honom a de hia se ebu honom a obu ase o me SSC ni shadanya yi me wasi ni shadanya yi o no hia mature student exam so kotro na pass a udem 25 years de ko mature student no ubetimi ayan fine eno de uhia SSC uhia wasi na emo mwadwen ka na A in chance wabo A B ade onye akwa ya hurudu na eno nso no wa apply weekend programs so sanso ena upeso okwani de bia nso akwanya no ewo honom a wonom ebehwe wo dabrem dio eni oma so mu odabrem Akim State University eho ye guy papa nti udabrem de enwenwe ho programs bi a wo mu ye eniem business programs ni bi ne BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, BSc human resource management. Engineering programs ni bi nsunie se wani je ho anaja wa apply tentacle forms ni bi BSc electrical electronics engineering and a BSc computer science enu ntia no ahye ne so forms no benya bi ato e wa om campus no e wo achem asene eho na ubehunu eye Akim State wonom suapon no ene eson papa enioma nso wo mu a udi besua de akade bebre wom bibia ni afra 0558 633957 0558 633957 and 0207 163787 0207 163787 now wonim penifo wa Akim State University wonom atwetwe enkomo wo mo matadom so discipline excellence and development and development de ekosopa ewo honom ma yantoa enumre no nsia akan kase bono eso Ahenkan Akan Executive Officer Edema Youth Employment Agency ayowura Kofi Ba Japan wadi ababa tu dwachem se National Democratic Congress fo ne nam keka so waye hono no yasanke de pa adwuma maburu no wonom ede ya manyasam ene onya MPP ni aye mfiu owura yi ya woye CEO ya woda waye nanu Kofi Ba kire se nya no kore eye bosire mu kan o ma ha ha mani sa prankense man DC fo no mo keka na obetimi aka ni pempe wasi ni pense waye fo nyuma ede mabunu pa yentie no There be a because unemployment issues. I mean, Eric, unless a common to be known abontana. On found say we MPP and this new come about with the boat trim. There's an issue that needs to be resolved, and the allocations to the Youth Employment Agency about 2 or 3 weeks ago, even it was raised in Parliament. So I can't come and sit here and lie. That is why we don't play politics with youth employment and unemployment issues. It was a dear to our heart. Eric, no or Casano. Dear Bay policies, Bena or no what dear go say about best of youth
unemployment. What are the policies? I am telling you, say, why you know what say? Your bumpire near so why you and you're training by the end of the year 20,000 youth. And I will be sorry. Once never equal or sorry when your baby call. I don't want money trim. No, if you know your baby and qua, not there are issues that needs to be addressed. Women enjoy unnecessary politics. No, if I am baby. Any awutie why executive officer Edema Youth Employment Agency. Ora Kofi Ba Ejapon. Ena yetene nkano. Na ansa ne yebeto aso no mamefa ODI electronics into ma we ton TV, fridge, air conditioner, deep freezer, home appliances de me fie ya da ya kono bia ye ton bi ewo ODI electronics na chempe wom obuon man awie bia ni ne ho sami amsi he ye na awie bia de osimachi de awie won ho nti omo kwa ye ti ye TV ne atua ne bam yan mo sa no ye de kwa ye se TV ne 50 Ghana ye dim se 50 divided by a year ahe nya 25 ne atua 25 no na ja menka se TV boy to 50 Ghana na mom me mfato na me ye nti se TV ne 50 a ne atua 25 ne de TV na mayen ne akoyusu 3 months ntem ne de atua 25 na aka no wan say mu ode ODI electronics nko a ena be ma usa akwanya Nasco ene brands papa hodro ena ye ton ewo ho ye nti ye nton fake e ma ade a odidi da so de na chese papa nkoten quality enu nti bibia ni a hwehwe yen e wachem odan kwantanum ye ne MTT the police station na di enmhwe bibia ni afre 0539 500514 0539 500514 na one empanifo nkasa wo mu ebeje so afei ma yantoa so empem so ya kwa kopia mu ewo eye ahenkafo nso ewo na ye ka say concerned drivers Association of Ghana for the babetu dwachem se nyame ya dom adwada ya ebesi mu na watwefofro no July bosom da toso aduonu mienu ewo afempinu ene aduonu enan mu no eyade se wonom ebeto ahyentua buom na wo mo kire se ye kasai fu wa bo no ahurim kwam nti ene wo behwe ayesa ntumu no kasamafo edema Concerned Drivers Association ayo wura David Agboado yentiene. What organizes the increment is that the fuel has been increased, spare parts have been increased, the cost of a car has increased, and they haven't increased that slightly, very heavily. The Sprinter bus that we were buying at a tune of old currency 1.2 billion, 120,000 Ghana cedis, is being sold at 240,000 cedis. That's about 3, 4, or 6 months ago. And engine that we have been buying for 12,000 is now 24,000. So this is what has been faced with if we didn't increase transport fare by 15%. Ani awutie ye wono ena ye kasamafo edema Concerned Drivers Association. Owura David Agboado no che se fitidwada de ko 15% ohanje chemu edunum ahyentuabo ye betum entu belet no yirimu pa na se de ebebu kon omen yenko Facebook mfama fadwenche 12 bre commensa pillar 2 diaba waso ne de na pono ane ba omiana na wonim 2024 mo na ewinie yabuwa prince so de ne diaba ochia yon se kase bonde de dempa master planner junior kentampo wono so kire se kentampo no ofofo rebi omoto aba e de ma NDC fo nenso no wo munya hwe wo constituency ho teacher kwadwo tepanya susun so say mahama ni NDC mahama ni sankofo mieni dede an wo mu ye omu ni bibia ya de magana fo amisco spelele nso de ne dia ba say deputy IGP no eno yaka ho asematwam shama ba nso de ne die aba na fenshiraba Ahenkan so de ne dia aba ene Mrs. Jenna Jenna no Mrs. Nano no odi ni birthday ono so ehwe me live e Facebook ama anim PSC so hwe ye live o Facebook kwa kunya ntachi Ojaba Dixon say hello afia hello Radixon my fancy hanu mu na
yen so technician on duty ye Billy man aboafo ade ko Facebook Mauli Boto on ade ko Facebook obeya wotimachi Esther was black and Esther Simoni establish on simachi o produce me enne anumre piapiane no egu mo mi ame so meje braken kan kase abone de ma wo medin afi